What's up, Mbarara? Ray G, kamala kuyimba. Then together kamala kuyimba. Nazo kulinda ni sawa sati. Soka nibe. Zaba soka. Awa tumakanga soka. Yes sir, Comedy Store promote, of course, the number one. Can't to Ankole and beyond. Ninga NKORE Media TV. Hey, footage nijo can't learn to original footage. Yeah, ichabireho aho ijo bwa show ya Alex Manje ya Comedy Store Mbarara University in obu Azawi na Ray G tuebere nibaskana nibajyamu no kusikanga nemuguha like ubutacengana je a stage. Hey, mwanza munjiga subscription button kandi turengu twatamze kintu cha NKORE Media twagiteka a map wa ijuka bwanyuma ya registration buri kimwe neza kubera NKORE and Beyond TV bwari munonga batagire. So Ray G icabireho no kujango MC na ba DJ hakabaho butacengana no butikiriza naho bwanyuma ya Ray G wakagendera time yibaye bamuhire kandi niwe yabe nagarukaho akurugirira plan ye Chivro konga kandi MC wabashimiye kuba namwita akabata kozireki atari so wargira stage previously wakakwata microphone ya handing into to Azawi kandi Azawi ja stage then ndijo incident yabiro no kujango ba DJs bakaba bari babiri umwaka aje hasi ondije ajya higuru so rora na group yawe bajya higuru bo bakatera Azawi kandi aba hasi batera Ray G kurugira plan yibaye bine. So Ray G akatari mushobe kugira ngo wakija akuba nawe nyuzikiye bakaba batanje kugitera kandi nahiguru bakutera riyo wabaye neki microphone niyo challenge yabireho kandi Ray G nko kumwareba nagambaho ngo shongeje atuye najigwanirira wakajigambaho yajangwe shongejo atuye najigwanisa wakuba beshongoze baruga kuri yahije tinyonge yabwira ushanga umwe yabanza stage ningaki yarugabwire bwe ubwasheme kuba na performing raho batayimuye so embera nukwe yagenzire so kandi nihebizibu byabase kuba nibiruga imabakora amakuru ni trendinga so eshobe ekaba kugira ngo ba MC bakaba dariho ku organizinga ninga kweta abeshongozi muri yo time yabo kandi naba DJs bakabatire bakakontradictinga na mwenu hakabaho aho butacengana umwe yateroriya ondisho yateroriya so eshongaji nimpendrangirikire nimwe bari bankore and beyond mbase kuba ni mungambira ibo nogenda naki nureba ngo wabirakire noha kandi wabiragwire noha awijira stage ombwirebwe na no bahire microphone akija naba DJ abatire bona bakatera at once eshobeji wono jikwasoha kandi kinwe nango batereze muki bishiko mu Western region abeshongozi beturitwe nabamani yes omweshongozi Ray G ni legendary cintachitwire maha kandi nazana Kampala kitera like cintachitwire mu so mutugambira mwe abahagizi but anyway mwe subscribing NKORE then turatamze kintu otherwise eshongeji nekira kuteganisana munonge bivuru atoshanga like nkabeshongo z'abahango bija tukakireba hawo gwahwire omushozi mwezi kukira kubaho omushozi zamana abeshongozi bakaruga Kampala bayishongora umweshongozi wita na Jack Kazire yije yazaho bari bamara kurugaho so kandi abahagizi of course abagizi vibe kaya tembire twashanga ngo ikintu kiragenzereje abeshongozi imwe abakwereba nk'abamani zone taba Western abitu n'abamani munonga mwaguma mwija mu respecting time abo kuba ntubasa kozinga ham ninga kireteho buzibu bwanyuma yo kugira ngo iwo mweshongozo warugaho y'amani noza kwita noza kushanga abantu batacenda kumanya beshongozi na munonga ba Rising Stars nkabito tena jango Ray G Rising Star Ray G legend kandi ikintabe nakigwanirira
ko kukireba. So eshongeje mujigamba ho chimwe kandi mukireba muta program echiwaba nuchimanya NKORE and Beyond rebranded blessings kandi merezo mwaka 2024 omurungi mukurikena ekiro kikuru. Bless DM Swaganet promote of course the number one. Abakwenda promotion ya music na no kudistributing music sites zona kushanga music yaone kukorera sente biki. Yes, you have a second contacting 0754229001 0754290071 ninga 0 mushanju 8 shanju na mukaga waka we super bispa blessings. What's up, Mbarara? Ray G, kamala kuyimba. Then together kamala kuyimba. Nazo kulina na sawa sat. Soka nibe. Zaba soka. Hawa tubaka soka. Yaman. Amazina nirakana banyeta MC Bob Chap kandi ni mbere muri Mbarara City Nbanzara muri Store Kashongi Nyabusozi Kirura district. Nikunda music ya burenge bwizoba ninjagira nikunda abeshonzi ba burenge bwizoba kandi nimbakunda n'umutima gwanjye gone. Ekintu cyane leta nizagamba ahashonga ya Ray G na Azawi ya birohe birabe na bishatu byo ku 12 University in Grounds Mbarara muri Comedy Store wa Christmas Edition ya betegekirwa mwami Alex Mahanje na Karera. Aha bwaki ninjagamba ashongeje ntwente ko video ya TikTok yanje mu bureba Azawi arigamba Ray G atubone kire manze nyishongore neno bone kwiza kweshongora Ray G na wale mira stage atiniye nyine kwanza kweshongora mwena bari commenting anu mujuma Azawi konka tumuri kumanya nikirganga yawe mwena mujuma Ray G abandi mujuma Azawi no ariye shonganiza kujikirira lingabo kuba nyonka banyeberiyeho ndiomwe ombanta barangire chivurecho cha Comedy Store kandi nyina koze drive nkagaraka gakora stage ka MC enshongeri yeti mwena hani nyenda munenye umutegesi we chivuru na naba MC babe bakoze ra chivurecho like Karera na nabandi na naba DJ babe mbazana music izoberiyo aho nimba nyenda munenye mu DJ Rora na natimu yabe yime why hakaba akasigaze baketa DJ izina rya ko ryanyeba kuko nariyo nakundaga kandi nza kureta akakasigaze kakakine set area hansi ya stage kafutera music then ayigura karo set erikuterwa a stage erikuterwa DJ Rora so eshaku yashire bona ba MC bakataruha stage kine babaye no muzindaro owagira stage kweze kweshongora yashumye muzindaro yaguhereza Azawi kwiyaguhira Azawi program ikenewereka ngweje shaha Ray G wine performinga edachikejo Azawi kwiyagira stage Ray G zamukuratire why abakizira mukuratire mutakaja ngwaho ngwabo Ray G akuratira Azawi stage sete yabe arya hanse wa DJ akaplayinga music ya Ray G kugira program yabira yine nana Azawi ayiguru kuza kwijaho n'umuzindaro umuzindaro wagumuhire kwiya stage yagumuha sete yabe yigure ya DJ Rora akatera music ya Azawi turkumwe muri iki kintu set ya DJ wabira yahansa akaplayinga music ya Ray G yizayizire from zinaro kweshongora set yabe yiguru akaplayinga music ya Azawi already ine no muzindaro yiza nawo kugira ata performinga so hashongeje imwe bari kureba hano ya TikTok n'ababire bari ya Kivuru who was wrong abeshongo staro mweshongozo nogo either Azawi or Ray G or wrong why Azawi akabira wrong kubatararira stage bakamuhumuzindaro kandi bakaterekesha ngoro cyeye cyadisia nana Ray G akabira wrong kuruno jangu DJ taraterekesha ngoro cyamamvuri arikuija stage so aho ba DJ bino kuba collidingire byo maka prengekesha ngoro cyo mweshongozi oyabire bamugize nguyi terogo so aho buzibuni njago burya mutegesi kole wakora program I think you should have engaged your DJs ukabaje taza hatogo byargayo ntaza yogo ekino mutegeso ine kuba ine ba MC Karera ntumureba bivura munonga ekivura hacheza korogu di omweshongozi Karera yetati now
tukurase hogo nawe tukurase hogo kuko bari stage watora umuzindaro waguhereza oriya wasigaho gamba DJ playing gogo na no hasi nawe yagumarine program yo kumanya atinyine ku playing gogo. So ningira ngo abari ya social media na mnonga ha TikTok ndebere na Twitter muku tweetinga muku Juma Azawi ninyangu tushikiri aringe tureke kuteka mu tribalism yo kujya turwanire Ray G. Ray G wasn't wrong and even Azawi also wasn't wrong. Ningira ngo ejenshonga chimekwantu garkataho mu video za mu comment section twine kutaginga umutegesi hamwe na MC wabari wo mukoro host MC akari karera then umutegesi Alex Muhanji kandi at the same time na war MC, but at that time ayaberiyo ejejo collidation hakaba tine muntu wabari amuzindaro ngun MC a stage wa yesro mweshongozi wena. Why? Comedy Store is a big event. Aba chinu besyo bwire bakargaho bakaretera abantu barwana gana bati anyway kunda agarike ningaruka nebinde bikurengaho. Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.